lwaki bambuusa oli mulungi ino olwisa oli musomesa era ako kaleseerwa akakodyo mpegana amasomero gaife ageira mirembe egyo abaana babakakanga okusoma nga batuuka n'ekiseera okuba ati abaana bajja kuregistaringa P7 ng'enamba takola ki tewera ebiseera ebaliwo omwami bamweta Odere John Musada Muteso yali headmaster waife so yakoba ati enamba y'abaana bano actually bali abaana ndowooza 28 ng'alikwenda kutyamisanga makumi gatya asatu yakoba ati be enamba eno ntono ati aye wembaire nga nsomesa ku mukyokutaano eyo social studies mbweineyo omwana ni mukyomukaaga naabonayo ki omwana igano mukyomukaaga omwana gwe yabonayo bamweta Mwenda Robert oyo so bampanze interview nze ow'ekyokutaano nakuba nti sita ow'ekyokutaano bampa ni Robert Muyinda ow'ekyomukaaga ba stars ababiri batuwa interview ekyomukisa omulungi nze nabita ki interview zetu obo bambuusa aye gemalaawo tiri Musada muwanvu kuvaira nti bwendaga aye kaigali nali mumpiino baba yayenda nje nsomere ukodi college Kanchonga aneokediwa senior 1 yayenda nje budini yayenda nje Jinja college aye sente tiwali aye ng'omutima gw'omuzaire omwavu alikwenda omwana ng'akoze ekyamagero ajja asomere ku isomero irungi baba tekyasomera nakumenkereza nga njire ku kasomero nga bakatandike bakeeta ebiseera isinawo bakeeta ivukula SS abampuliriza abayidde akasomero kali bakeetanga omukabembe kali kabibiina bisatu ayi najaye weeks 3 wona bya nabonanga gaza chenjoto la ekyaki ekyomugaso awoni bakoja banga bayisega gensinze bubago ate nga dada ali musomesa azala mama mwamika omugenzi Kaloli Mpanso yakoba ati oyo ayimuleka ite wenaide nsinzaawo nantu bantwala Busembatya SS Busembatya SS obona agema bulungi senior 1 wentuka mu senior 2 school fees da dema nakoba nti nze Katonda amaze kuntya wande tayi mu bwavu aya magezi wampa nkoze ntya Katonda yaleta koja wange ngatandisika business Jinja Central Market hardware yankoba da tuje idinde no soko noni sente male odakweyongerayo kino kiri ku record abantu abo mu Jinja Central Market bakidi bulungi tyamala nenderayo kusoma natyama mukatalo aye kyenakola ekyo kuba na mikwano mingi abali ku masomero naye ni mikwano gyange mu Jinja SS naba ne mikwano gyange omuwala onasoma naye P7 aye yaja bwera nyangi galozi mumbarara baba yali Minister of Works mwami Noel Baganzi wife play now that girl kyakola nabwire hali terabuti head mistress bande etiranga notice okuva mu masomero ago agenda ulo mpega no likubona notice doli kusoma bweno likudesomesa bwera nyangi girls ofune notice dayo wafune da Jinja SS nafuna ko ne da butichi nafuna ne da bukoyo mpega no kinayi nacho mubulamu bwange omuzungu akikoba determination nakoba ndi pega ne Busembatya SS mvuireyo nga ni musinia 2 senior 3 amazima ga yona tyagitiyama nasoma mwene awoni muzeyi waikukulu Musana Tony former headmaster wa Busembatya SS nga babu wange bamweta Musana waikukulu Tony tiri wakikache aye olwerina ni andeta na junior buti yakoba ati nga waida mu Jinja Central Market ndyamu wali lwokatale kuli yakoba ati mana buli wendide eno okulamusako oba oli muki mu bitabo ebiseera ebisinga bungi twalinga nawo katalako wali mu ebibuutu weikalansi wasoma ebitabo era nga nziba kidi nekwekamu kuwansaawo abamanna bulungi koja nkiri apati bwe yali nga atundira wano mukene wano munkoko nga tulina eno mwemba mweta balabye ekimoze kyayinga n'ebizigaawo
nga atunda biziga awo wobitira mu kikubo katale kala akakaire wajagale munko kuba wali obutimba bwa byenanda